بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip na Allah Ta'ala ang mga parapuasa. Iman to na aya mapandirugutan o na sumipantag ko mga bulong o mga raragan. Kaya man yan na mga bulong o problema. Da asa kataroktan ko beda problema niyan. Da sa kataroktan ko beda misusugaton awidaka. At yung kanan problema o di na awidakal, o di na ragor, o di na margan, pagkisugat ko manusia na waraan niya nanan sikukyad noon wallah subhanahu wa ta'ala. Isa nan waraan tanong mga manusia di tanong kepalawian. Sikukyad na tanong wallah na misa sartar tanun adyang kanan problema. Siku kinimbo ta ko manusia na aya paganay pinggulaw manusia na sukya pakaguraw kya. O kya dayan sikutian o inayan na sudan sukya tugalin yan si sampaya dunia na aya paganay ang gulaw la ng manusia na kaguraw. Manaw to, na si tanudin inimbabuata si ko problema. Na may man kang ganatan ang kaya dunia, nayak manasuan ng mga manusia ng kaguraw. Kaguraw ko kang ganati o manusia si ko dunia ko sakarat al-maut, na kaguraw man ko lubilibiton ang mga tunganay niya. So, diyanan, paganay yakiad na ko manusia, inadun si ko awidakal, na gunatan niya man sa dunia, na si man biyakir ko o awidakal, na so karalagaday o kapagintaw tanusang kaya dunia, na si din rumarani sa awidakal. Okay, maurip no Allah, naginan sa manusia, ginan sa kawyawiyag, ginan sa dunia. Si ko ano na mori, ipantag ko surga, nagyuto idadun na buon awidakal, dadun buon problema, daro sa kalokas, daro sa kalasakit, daro sa maranyan, napiklas yan ang mga problema. Iman to, na antunonon tindukun wagama tarwagama Islam mga bulong si mga bulong ko problema. Pagkairon na so Islam na isa tindigyan na so problema na ay pagalawtan ron na kasebar ay manan yan na ipagatutan ko problema. So Allah subhanahu wa ta'ala na ini pangandoon niyang roktanwanan. Asa din sa tao makasabar ko kini talingumawan umargan na bagan Allah subhanahu wa ta'ala sa tlosos na permiyo. Paganayron na bagan Allah sa karare-rewa ginawa. Maran yan nasabihin niyan sa problema niyan sa kapipya ginawa. Ikadwa, na bugan wallah sa gagaw awli mo. Na ikatlo, naturun wallah subhanahu wa ta'ala sa tao. Pagalaw niyan, o di naimbulong yan ko problema sa kasabar. Siyanan sa keturun wallah subhanahu wa ta'ala si sa Quran sa Suratul Baqarah
aayate ka magatus agu 50 agu 7 bituru wallah wa basyiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ginan ikatru Allah subhanahu wa ta'ala. Mana niyan? Wa basyiri sabirin. Panutulang ka ya Muhammad si ko mga tao ang mga papantang. Siran so igiran minitalang bakiran so margan na ediran diteroon na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. At hanas kami na kambubayaan kami wallah. Nagu si kami magandud si ko Allah. Diyan so mga mu'minin. Aya ipagalawiran ko problema na diyan kanan ini pangandur tanu wallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa si bunan si ko igirad na miyatay amadasig? Siyanan ko api antunonon amargan minitalumba si ko tao na ipagalaw niya runanan na dia mga tanan dinan ini alawiran si ko problema si ko margan si ko awida akal nagyang ko to inanoy wallah ang kuta promise yang kiran ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dia mga taonang na bagyan so kada aray-aray wa ginawa bagyan so kalalintad na gusto limu Allah na gusiran na persiran si kumiyang tuturo. Ewan yan nagyuti pirmi wallahu ta'ala si ko mga tao inalawiran sa problema na gusto margun na gusto o tiuba katuru sa bisibasiran ko Allah sa pitaruwiran so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanan bukan siran o Allah sa kapipya ginawa nagubugan yan siran sa gagaw limo naguturo niyan siran. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين parutuling ka sa mga pipi at tutul so mga tao mga papantang الذين إذا أصابتهم مصيبة سمعتوا أي gira amin talumpakiran sa margan gira amin talumpakiran sa problema o di na tiuba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Nagtuloy niran amatanas kami na kambabayang kami wallah nagu matanas kami na rung kami ron pagandud. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dia mengatakan na bagianiran so tatap kada rew-rew ginawa di nakalilintad nagu bagianiran so limu wallah limu apun kutuganiran wa ulaika humul muhtadun. Dia mengatakan nasiran miyang tuturo mahurib no Allah miyari Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibu al-muslim illa kaffara Allah azza wa jal biha anhu hatta shawkatuhu yusakuha. Ayaman yan
na diyan ko to ang margan o di na awidakal problema mini sugat si ko mu'min na sebab panutu Allah Ta'ala sa kapunasan yan si ko lusan yan yun disebut non o mu'min adyang ko to as ka na mu'min ka para sampayan ka para kay si ko Allah na pagkasugat ka amargan na isa hikmar o Allah na punas niya ka so miyan dusang ka da atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang Muslim ang masugat sa kanyan ang margan abadi yang kota margan na ipuna so Allah Ta'ala kanyan kudusan yan apya matag suro abis sugaton yung tasuro ka may ito man yan na kaya suriban ko tao niya kay ito ang masakit ay puna sa ito Allah Ta'ala kudusaw Muslim. Ginan, ikadwa bulong sa kanan problema na tengkalan ka ko puso ka agyuto na ukuran ito Allah. Ukuran ito Allah ang mapapasa rin api ang tunay suan ka padingkad nito kapalagyan. Agyuto natin naging kauto na pagkabulong ito si kawidakan ka. Anda ba na yan? Na ukuran rak na iyo Allah subhanahu wa ta'ala na diyak na ikapalagyan api anto noon ingula na nabuwa pi antaw noon lumipisarak na mapunggulaulan na sabab sa kagyaso Allah na pitro yan si sa Quran si sa ayat 23 sa suratul Hadid pitro Allah ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Mana niyan? Nada ati Allah Ta'ala tiuba da tiuba tiyan akita lamba si ko lopa nagusi ko mga ginawa niyo inunta na makapupuno to si ko o daftar maana sid no tupuon si kulah mahfuz misusuraton din ito si kuda niyang mana niyang na kita linguma so di kuda kurang perhatiwa Allah Ta'ala kita linguma si kukita linguma ano tiuba ibarat o mga kaadniyan tiuba ko mga manusia na tiuba si ko mga kaadniyan na sudan niya nung pankawkasa na mandagad no to midadaftar si kulah mahfuz gina na tigo Allah na miyak kalabulubudanan si iku Allah diyanan ukatin bigyanan o Muslim at yan po to manan yan na kaya pasadaw Allah Ta'ala ko mapunggulaw na ada ba niya nun palawiyan na miyak kabulong ito ko problema niyan Berikan sa pulong adyang kanan awida kalmargan apki sugat siku manusia udina Muslim na dim kutong kapumangniyan siku Allah pumangni siku Allah sebab sa kagya andi kasuwat tao margan na ayan yan pagapasa makapagapas ko Allah subhanahu wa ta'ala na makapamangdirun sa diyang po tamargun nami pagawayan diyang po tamargun na diyon makabinasa diyang po tamargun na sabbirun wallah subhanahu wa ta'ala sa malbud na ginan sabab sa kagiya sulangan o margun na sipong ko Allah na
udir kapukas sa wallah nada makapukas rakaw. Dinan meron Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul An'am ayat ay ka-10 agu 7. Ito Allah wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska Allahu bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Mana yan? Na amay kasugatan ka wallahu ta'ala margun nadabon pakapukas arwar ko Allah. Allahu Akbar. Upung kasugatan wallahu ta'ala tiwa nadabon pakapukas arwar ko Allah. Dengan perhatian ibadat na manusia ay gina manutua miya sugat ka nataro ka sa sakit na tao amya kapamulong raka upaya dito amya kapokas raka o sakit ka na ba yung putatao ugahit na matawin isawa po Allah subhanahu wa ta'ala. So aya pupukas kumargan usut tiyo ba na su Allah na aya pesugat rakap man mapia na su Allah. So ayaw to amapiya na pagapas ka Allah na pumangnikawon sa mipuka sa kaang kuto amargun o dinatiwa anta ka problema amin sugat ka. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diyang kutong ini pamangundoon niyan rakatano digiran niya susugat tanong ang mga widakal at piadap na niya sugat raka widakal na dalayaw na kadnay pumpatiya diyang kaying mga dua Rasul sallallahu alaihi wasallam kawad na may susugat raka napakadaan niya nawadun adal kat may sugat napakalidasan kanya nun niya kay salungan na niya mo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa katoma sa masjid ayang ranang putua mama na su Abu Umama. Ini si Rasul at na ya Aba Umama. Nangin wala layo na kung kasip ko ilay sa masjid. Ada waktu. Natigin na ya Rasulullah. Na miya kadakdak laku ya widakal. Natigin ipangandaw akong rakam so bulong sa widakal. Bati ang kau kapita-pita. Nagukbati ang kako kagidi-gidi. Ini pangturun Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kutong adua na pinggulaw-law Abu Umama. Kasi Koreano to na niya katuna sila ng gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya panuturian na tigin na ya Rasulullah na langon o mga wida akalak na piya makadaw Allah. Tamang ko mga beda na kung na piya kadaw Allah. Sabab sa kutong akapung batian yan sa kutua ini pangundaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam adua ak batian ko kapita-pita agusto kagadi-gadi yang buta dua nagyam kayang batian tanong Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal adzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Gina, yang kana na dua na Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kana tiyan raktan bulong sa awidakal nagu o ipagalaw siguro panbita di awidakal Allahumma inni a'udhu bika minal hamni wal hazan wa a'udhu bika minal adzi wal kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Diyan, ditanwanan di kakasukasuin ko kapita sa kagiri. Alam pa na ni pamangdaw Rasul sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat yan. Diyang kayi na mi pagawa ka sumargun amatatakor ka. Allahumma rahmataka raju
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Alam pa na isaon bulong na sa widaka nagui pagpakala rizki sa taman sa miyalo yung Rasul si ko Ali radiyallahu an at pumanginiway sabab sa apya palaw awida kaliyo na pakadaan wallah guwa piyada taro palaw ang mga beda niyo na pakadaan wallah. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Mahal ibn Allah para nanggilan tanong o ba igilan niya sugat tanong problema na ba tanong may pagpamaninta ginawa tanong sabab sa koto kaya puro papikiran na madaklatawa ay pamaninta na ginawa niyan ay no ako pandi matay o di nagdendito o natingin na publi nang masusuakan anto na iba na ipamaninta na ginawa niyan o di na so badasigiyan o di na sa nakausan na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala ahlikum di niyo pamanintaan sa mga ginawa niyo uli niyo pamanintaan sa mga pamilya niyo na uli niyo pamanintaan sa mga tamukyo ginan mga uri pro Allah so biya kaurian niya no namatara sa mga malaikat na pagaminiran so di niyo dito taroon na ba diyo tayo pulong sa problema bangka pamanintaan so ginawang ka, gusto pamilyang ka, gusto ata ka, gusto tabok ka. Mga orip na Allah, pada sa bulong sa problema, o dinawidakal, so ayat pigilayin ka, na so mas malaya widakal diska. Mana niyan, naikira niya sugat ka mapanad, na ayah patangin ka na so lebih mapana di problema diska. Ewan yan na kiada ang kasatamo na bulong ito na ayah patangin ka na sa mga tao at napapatag tamo kami adakiran kahit na adakiran na so niyawa na sa potawras na malukak ya kurang sa problema. Way medal ka na matag ayam ano niyan nakadato na ilang kasutao ayat na miyada na sukaw yawiyagin. Allahu Akbar. Sa mananan nagiyanan ni isa sikreto bulong sa problema. Ayat tigilayan ka na so labi malay problema diska. Na masasawarin ang penangkoto problema ilan. Go berban sa bulong sa awidakal so kasisad ka na gusto o kapiyapya. Mana niyan na pipya ka sa parangay ka ko sa lakaw di sa lakaw. Sabab sa miyali wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran ituro iyan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mata-mataan asugagaw wallah o di nasulimu wallah na marani si ko mga tao ang mga bilang tao. Mga tao di pipya-pya. Mga tao ang mga barasal ka na yaman niyan na maranikiran so limu Allah maranyan na maranikiran so kapwa kaapasakiran wallah subhanahu wa ta'ala. Padaban sa bulong sa widakal na giyam ko to katitindagin ka sa di ka pakasilbi wallahu ta'ala kung marunong na gusto malbud. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Mana niyan na mataan adi pa kasimpiin wallahu ta'ala sumar na gusto malabud. Sa di datar sa di niyan di ka pa kasimpi ako kada undo
na gusto ka gagawin. Yan ang istanan ang mabagra kapit, asar ka makatigr ka, nasukya sugat ka amargun, na pamangyang ka ko Allah Ta'ala, mag-asumagan na kumlas, madauto na yak mananisugat rakan naso, miyak kadakdak mga pipiya, adarin tasyan. Berdepan sa bulong sa widakal na niyang kutakatur Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Adno to ang mapiyar ka kadinga katawan na kamarata. Wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum. Wa adno to atiku Allah pagkabubayan niyo say adin yung katawan na ayar kanu marata. Adno to ayak ya problema ka na miyadar kasub kabubayan ka nading kakatawan na ayar ka uto ayaman yan na matiya ang kutu akiyam ya papasyan ka. Wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum. Adam pamanuto ipagkugudi wa shay na niyo katawan na yakan matiya ginan maurib no Allah ikaturu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. النتو إبكودي وشيء نا يرقنوا فيها. وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. Ada paman apkabubayani وشيء نا دينيو قطوان نا يرقنوا marata. Maurip no Allah, insyaAllah, napkasumpatan tanong buhay sa kumangararan niya mga oras, sa sadyang kaya makatutundo-tundo ka mga gawisang kaya Ramadan. Maurip no Allah, tarimaan no Allah sa mga puasa tanong. Kung tarimaan no Allah sa mga sampayang tanong, o sa mga panglitanong. Sisayaran at yung ka-Jam'iyatul Mustaqbal al-Islami, nabsilan na miskang sa lamon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.